Rishile guys, rishile lo avulavulaka ku big bag capital. So guys, mi ta ni rivalela voice ya mina nga ta ku na khoma mukhuhlwani mara a yi tirheni guys, a yi tirheni. So guys, ka video leyiwani ni la ta mi komba strategy xin'wana xi tirhisaka va xi vitanaka i Gartley pattern. So Gartley pattern guys i follow under the harmonics pattern. So i mapadrawu lawa ma nga le ka harmonics pattern. So guys, loko u measure a padrawu la wena kusukisela ka nenge lo wa x lowu a distance ya kusuka ka x u ta ka a hi lava distance ya b. So fane i va 0.618 and then yi nga tluli yi ya ka 0.786. So ni ta mi komba yona and ni ta mi komba ka ku ri u measure kanjhani. So loko hi hetile guys hi lava distance. So loko hi hetile hi lava distance kusuka la ka a na ka b hi ta kuma distance ya le ka c. So c swi lava yi va phakati ka 0.308 ante 0.886. So i distance ya c. So loko hi suka kwalani kusukisela la ka b la ante la ka c la distance ya d yi fanele va phakati ka 1.27 to 1.618. So loko i helelile padrawu leyi hinkwayo leyi swi lava loko i hlangana yi vuyela ka 0.786. So u nga titwi lahlekile na ta komba ku u endla kanjhani. So na le ka leya ya berish ya kona leya ku ehansi a distance ya kusuka la ka a ka xixi and a hi lava a distance ya le ka b swi lava yi ku 0.618 yi nga ndluli i fika ka 0.786. So ni ta komba swona u nga lahleki. So kusukisela loko hetile ku kuma distance leyi hi lava distance leya c. So u ta teka a Fibonacci ya wena kusukisela la ka a ante la ka b and then hi ta kuma c. C wa wena swi lava phakati ka 0.308 ante 0.886. So loko hetile hi la kuma distance leya d. So hi ta teka Fibonacci from ka b ante ka c u ta kuma swa ku fanele va phakati ka 1.27 ante 1.618. So na tshemba ku wa swi twisisa. So loko yi helelile padrawu hinkwayo swi lava yi ta ka 0.786. So swa tikomba swa ku hinkwawo tinumeri leyi ta hlangana. So swa tikomba swa ku makete loko fika la ka d la fane u ya hansi, loko fika la ka d swi lava u xava i ya henhla. So na tshemba ku wa swi twisisa. So ni ta komba ka makete ku u yi measure kanjhani. Okay guys, so mo ni komba u teka Fibonacci ya wena u yi koka kusukisela ka distance leya ya xixi ante ka a. So from x ante ka a swi lava a b wa wena a tala ka yini ka 0.618. So a hi swi teki swa ku i te kun'wana laha yi nga ndluli laha yi nga fiki la ka lexa kona ka 786 yi nga fiki laha. So yi nga fiki laha guys, yi nga fiki laha swi la helela ko i nghena ka 0.618 and then yi helela kun'wana yi nga ndluli la ka point leyi. Loko za yi ndlula la ka point leyi a ya hali yona guys, swi twisisi kahle a ka hali yona. Okay, loko se u yi kumile b ya wena u ta teka Fibonacci ya wena futhi kusukisela la ka a ante ka b hi lava c. So a c wa wena swi lava a nghena kun'wana la ka 0.32 ante la ka 0. Loko za tlula la ka 100 la ka sa wrong. So a hi swi teki para example leyi ta swi teka swa ku yi la ka 0.786. So loko hetile guys, okay ni rivaleleni loko endla so. Loko hetile u ta teka Fibonacci ya wena kusukisela la ka x ante ka x ante ka a then a d wa wena leya gamu swi lava yi tala ka 0.786. So wa yi vona guys ya ku byela ku yini i Gartley pattern. Loko za a padrawu yi hlanganile a software leyi li ta layita. Loko za yi helelile yi ta layita. So loko hetile wa vona ku ya ku komba swa ku u nghena kwini laha malayiti lawa ya yellow lawa leswa yellow leswi. So ya ku komba ku ta nghena la kumbe u nghena la ka 0.886. Stop loss xa wena swi lava swi veka laha. So market loko za u fika laha u ta xava kwala ka box leyi and then expect market ku tala ka take profit 1, take profit 2 ante take profit 3. So u ta vona swa ku market u ya henhla hi ntamu. Loko u ya henhla hi ntamu u nga pfala a trade leyi, loko u ya u ba leyi u pfala ante ka leyi. Loko se u vona market u reversa u nga pfala mara wa swi tiva ku se u endle mali la ka take profit 1 na take profit 2.
I hope swa tiseka guys. Na leyin'wana leya yi ta va yi ri so hi ndlela yoleyo loko market wu fika la ka day and then wa swi tiva ku u ta xavisa. So mo ni mi komba swona ka market real guys, mo ni mi komba yona ka market real. So la ku mi komba software leswaku i strong guys. Wa vona loko u pfula market u nga swi twisisi swa ku humelela and leswi u nga xi endlaku ku na quick bullish, quick bearish leswaku laha u scanner mapadraw. So hi ta ba padraw leyi wa vona ku byela ku no pattern identified, so ya ku byela ku a ku na padraw. Loko so ba leyi wa vona ku yini ya ku komba swa ku i calculateile la, ya ku komba swa ku na gatly pattern. So loko la ta yi vona kahle u ta la ka M5 la and then u pfula ku and then u pfula. So wa yi vona ku ya komba. So loko u teka Fibonacci ya wena from la ka X until la ka A wa yi vona swa ku tekwini ka 61.8 yi fika yi nghena kona la straight i gama i tlela. So loko u tlhela u teka Fibonacci u suka la ka A until ka B wa yi vona swa ku market u teka yini ka 0.786 and then a wu ndlulanga la ka C. So swa tikomba swa ku apadraw leyi laha famba kahle. Then ku sukisela ka B until ka C wa vona swa ku market u nghenile la ka 1.27 until la ka 1.618. So loko u gamile loko padraw leri se li hlanganile hinkwalo from ka X until ka A wa li vona swa ku padraw leri li tekwini li nghenile la ka 786 na la ka 886. So swi ta ya wena ku wena u titwa njhani. U nga xavisa la ka 0.786 kumbe la ka 88 ka 0.886 and then stop loss xa wena guys u ta xi veka laha. So a software leyi yi calculatela yi ku vekela swilo swivalivaleni. So ya ku byela ku stop loss xa wena u ta xi veka laha and then take profit ya wena ya ku sungula hi leyi, take profit ya wena ya vumbirhi leyi, take profit ya wena ya vunharhu leyi. So guys software leyi i very strong because hambi u ka u nga swi koti ku trade mara you can still make money. U nga endla mali guys, u nga endla mali hi so u nga endla mali hi yona software leyi. A swi lavi u za u ti karhata guys because ya ku endlela swilo hinkwaswo. Wa yi vona swa ku endla yini i layithile la. So loko a hi swi teki swa ku market loko a wu yuta loko market a wu yuta guys wa vona swa ku loko i nga se fika i layithi la mara loko za yi nghena la phakati ya layita. Loko za yi fika la okay u endla so wa vona swa ku loko za yi fika la ya ku byela ku leyi gatly manipulation. So and then ya ku byela ku padraw leyi laha le ka leswa kona. So na letin'wana ta mi endlela ti-video ta kona just na la ta mi vonisa ku a software leyi tirhaka njhani. So a swi teki swa ku yi nghenela wa yi vona kweleni stop loss xa wena xi la so u nga xavisa. So guys wa vona ku loko ku data laha yi khipela yini yi khipela tinumero leyi u ta kota ku vona swa ku himpela tinumero leti swona. So take profit ya wena wa vona take profit and stop loss ya ku khipela lana and then na PR box i box leyi la ku tshuka guys, i box leyi la ku tshuka ya ku komba swa ku laha fanele u endla yini u tiyimisela ku endla yini ku xava. So anyway la phakati ka box laha swi lava u tiyimisela a ku xava and then na laha ya ku komba ku na PR leyi ya ku komba swa ku nghena kwini guys wa vona la ka XA. So hi laha u endla kwini u xava kona la ka 0.786 na 0.886. So guys yeah software leyi guys ya kumeka ka Big Capital and then ni loko yi lava u ta ni inboxa ka Facebook and then hi komunikara hi khuluma swa ku hi nga swi endlisa ku yini ku za u yi kuma. So loko yi xava yi ta na license ya yona a yi expire guys, a yi expire yi ta na license ya yona. I ta na license ya yona ni tlhela ni komba ku u yi endla njhani, u installer njhani, ni tlhela ni komba na ku yi tirhisa njhani and then anything leswi swi lavaka xin'wana na xin'wana loko bayiziseka u ta ni WhatsApp ku Big a ni twisisi kahle then ta komba ku yi tirha njhani software leyi and then hinkwaswo guys. So na lava va nga xava software leyi I think va swi tiva ku this is how we do it and then stop loss xa wena ya komba stop loss, take profit na ma-entry ku u nghena kwini. So a swi lavi u za u va strong ka forex just hi ku pfula market every day and at market tinyingi guys, there's too much market. You can just wa scan wa vona you can just scan and then wa vona ku na padraw lele wa vona ku na padraw lana. So you can u nga endla xin'wana na xin'wana guys, u nga endla xin'wana na xin'wana loko u nga na padraw ya komba ku
a ku na padrawo, so loko u nga na padrawo